seba bali wano abataidi abasoga nenda okubebaza obutebisa mu mbeera nga ebabisiza mu kate Buganda nimwaniriza Honorable Mathias Mpuuga mukubire ku mungalo kuba nkola ya busoga okuba tuli ba Luganda ndidi nti byetwogera binza otwawukanya aye bino tukwogera ku nsonga y'aba Uganda mubona enguudo eridi tuteeta wano mu kibuga Museveni bwe yayita yakoba bantu zira nguudo kyokka ndikulira bana babakanga baliko bamwe enguudo ennungi bana mwogera amazima tulekere kudoosanga bintu busogere ng'edoosa kudoose tuzira nguudo tuzira malwaliro mulobe kudoosa kuwaanawaana nsonga ng'amaliriza eno busoga tuli bakadaaga ekyo nenze nkyogere anti mwe mutya webabaawo emisango egiriwo mulobe kugisiba ku kadaaga mwamukuba mwamuwumuzeere mwamuteere mulobe kumusinga ku misango gitali gije ekyo ndikubasaba busaba nale balita amongo toyirabuka edikukuvumbamu kazooyewumula ekyo nenze nkyogere kuba ninza Alex Mufumbiro I speak my mind ate ku mulambo gwa muganda wange mbaire nina okwogera ekyo mama kadaaga muleke kola mirimu gyo mukubule sente mama muleke abeewo alimiremeke olemi mama waife atubeereirewo mwamutola mu ofiisi eyo mwamusuula eyo kale mumuleke aweereze mutamuta ku mbeera ye muli ku mutaaku ate mwinde mwogere ebigambo ebirungi mu kuziika nimwe ababaka b'ebusoga mwireku ove ku mama kadaaga kulwa Katonda n'ensi yange ndikwenda okubakobera nti waiswa afiire nga wa National Unity Platform wairabe nalemu nimwe mulikubiriza omukolo tuikiriza aye abaire tayikiriziganya nankola ya bugubuzi kibumba abankumire kulwa National Unity Platform nibanange mwena mwebale n'abaije wano kulwa muganda waife